Wake up to reality. Abi na ako napa ko sa bakasyon, nanarinig ko sa realidad na puro tubig ug langit lang ang makita, sa realidad na kung wa ka maanad ikaw ang mag-adjust, pero dili lang ka na ang realidad, napay mga hidden nga realidad sama ani. Para saan ka ba gumigising, kaibigan? Healthy living, kaibigan. Salam, sapat, okay na. I shot, good. Ikaw, panakikin sa mga mubangon. Mamayutay ko sa buntag. Secure ko sa gabi. Cut. What's up guys? Karong gabi mangantami. Are you not recording? Are you recording, Crickshaw? Kauban ng mga tropa. First night of Bidar drifting area. Let's go! Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon. 'Cause I am here for a reason. Sometimes in my tears are dry. I never let me down. So negativity surrounds. I know someday it will all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars and our children will play one day. It's time to stop, okay? Where's 107.5? Sa oras na lain ng panahon, amuan na lang gina-enjoy instead nga magsige may og worry. Sama ani. Nagbalod eh? Ala! I believe I can fly. I believe. Morning nga panahon. Naisip na ka magnegosyo. Kaya tungkol sa weather. Nagbalod eh? Featuring Ryan Banda. Bata sang Takorong, taga Barangay Binaflor. Nagbalod eh? Water binder. Dito sa tubangan, ruwa ba? Ruwa ta? Ano? Delikado kayo ito. Ano man? Yung delikado man. Device letter ito. Ano nga sa taas? Nagbalod eh? Ano ba yun? Kasi maingunin mo ha. NANI?! Ikaw din. May vlog! Hi! Kasi maingunin mo yun sa panahon. Okay na yun, oy. Okay na lang matura yun. Laban lang. Laban lang yun. Nagbalod eh? Hello vlog, welcome to my guys. Dabay sa gawas tayo ha. So day, Dabay sa gawas sa mumbo. video ha. Nagbalod eh? Uy, lumugara juga basta nagaglaki ba? Medyo na igara ni mo ba? Naglaki dahil. Kaigas yun na rin niya, uy. Nagbalod eh? On summer na to, Bago mahuman ang video, pwede pa like and subscribe. Dagang salamat!